Hello guys, welcome to my vlog. Di ami karon sa ano guys, manghuwa mig puso guys kay para nami sudan karon. Kaya kuyog sa amo guys. Kay para makita nimo ang lami kay among taniman ring mga saging. Kay humana mo kuwag puso guys, kubkub mi anon guys. Sige guys. Oh guys, dyan na guys, may nakita kami puso guys. Magsugod na mi guys og panguhag puso. Pikta na niya guys. Kuha rin yun guys. Guys oh. Oh. May kayo guys. Habol mo siguro na yung kuhan guys, anggot guys. Di man ako kaputulayin guys. Oh. 1-0. Biya pa guys. Dungag ni kub-kub na ni ginamos guys. Kung sa Tagalog pa bagoong. Guys. May kaya naman Tagalog guys. Kuhan ko na guys, duha ka adlaw ko na sa Manila guys. Hindi na mahal kandam. Dara guys. 2 points. Apil na sa saging guys. Harvest guys. Murag amon tanom. Diretso na kilaw guys, wala na niluto-luto guys. One zero. Oh, danapod guys. Dapat usa guys, dako-dako ni guys. Oh, dahil isa guys. Kuha, kubit gineron. Ano guys, maayo kayo ni guys, hunter kayo ni manughitay guys. Wah, katakuha guys. Di mabigla guys kay Tuwa na guys. lagubo na. Lagubo na guys. Dara guys. Matik na ni guys, kub-kub na ni. Atong panitan. Atong labutan. Ya guys. Kaduha na guys. Guys, puno din sa lupin. Yaras kamatayan guys, may daang karit guys. Muso. No. Ay guys, Tuwa na guys. Nabaliktad na guys. guys. Dara. Umo na guys. Dara guys. Tara guys, kuha sa saging guys. Dara da guys. Naumod na nga among taga kuha guys. Dako kay matiti guys. Na guys, kung nang giingon na sa kuan guys nga makaon ko ni guys, ambot lang ka makaon mo ni guys, nagingon lang tibig. Daghang gani sa mo inani guys. Pero way mo kaon kasi mahadlok. Na tibig mi tawag na guys. Ambot tinuod ba kanilang ingon. Pa guys, lang sunis. Ambot kag tinuod ba ka nang ingon na makaon guys, wa may masuway ang nagkaon dito kita makahilo no, libat atong mata na guys. Tara guys, nakakuha na mi guys. Muli na mi ani guys. Kay para madungag ni guys. Kay wa pay kanon guys, bagong panganak asawa ni guys. Gutom kay guys. Shout out daw siya guys. Shout out ko ni ko na ni Ibana Alawi. So, sige guys, muli na mi guys. Dapat shout out ko guys sa akong mga brada Sigbaro Chapter or Bokdan Council. Follow mo guys. Follow, subscribe. Sige na guys, muli na mi guys.